Koriyaw kay panipon malanwaw na raksokon pon peyo waw kay sunan kan kunana lang kunang kaniko. Wow chororang sa palmachay kopna koriyang kopna. Speaker and legislature song kung labalabakan nan penensya momod sa government o chuan pon peyong sak. Pechuan nito kubran koro song nan sa palmachay ruan ramot. Ngay sa ni Nicolas magan pechuan kalile kubrakan Autagan sa palmachay ruan ramot. O iya charalabin sa palmachay ruan kan kayo test tagasaw ng yawi na wasang quarantine MMA ponpe. Koreaw, uyakan tato en tokan silasin hong railakan mekan kachkit tagachawan social security. Paitan sa palmachay kamatongkan ang kumupan ranin. Liberation Day tamoy maur yakat sa kayo. Kabasakap may pitokan silasin kapinsalit sa mga COVID sa tumaw. O kalamaw sa palmachay ran masalangan ponpe. Ngayong sa palmachay rong kan sang kolonya wain ponpe. Niya ko sa isa kasuwan para niya katriyay sa kayo. Palian rong nan sa palmachay retyon ponpe. Pechuan na natire rong sang ponpe. COVID sa tuwaw task force makasalita. Mamurin test kasaw and COVID sa tuwaw na uyawnan wasan quarantine may pacho medical monitoring area MMA. Kasalita na aman may yang pacho nan quarantine. Kasaw kasalita may biya mas and so mga takabinsalit COVID sa tuwaw re. Nan koryawan kasaw test may pachuan kurang yawi kasalita may negatif te socha masan COVID sa tuwaw re. O nan kasaukan karas may kurang yawi ang ramas manat. Kasalita na case watch awya historical case yaw te alagyer so ma te kapinsalitan COVID sa tuwaw han sawyo pachular o socha kakto. Haramas manat o me Pachoren nan wasan quarantine. Pachuan pachoror la o pachocha nan quarantine. O irailakan menyang pacho nan quarantine. Pachuan man aray chumal test tapasaw. O aray chumal test tapasaw kan negative. Kasalita me socha maasan COVID sa tuwaw re-ray. Koreaw and sa palmachay rungan ranwot siya palpantogan sila ang railakan na kinkachkit pachawan social security. Palian rong nan sa palmachay retyon ponpe pachawan alat niya rin rong sang palian epesan piyayo makasalita maniyo ko sa isa puwaluan karya katriyan sa kayo. Presidente na pesan His Excellency David W. Panuelo. Pachawan dar pasanti kapuyawang kongkaw and palian Ebesan COVID sa tuwaw task force na mepit karay-raylanan sa wantokan sila COVID sa tuwaw. Hong raylakan na kinkachkit pachawan sa palmaray taray chumal social security kan sang niya ko silisap Hong September silisap and tarya kitriyay sa kayo. Karaman karay-raylawach yay kwen kaksawa sa ilan medikoy labakan and kanta ka baca-baca na besam watch hain samawan kanakela sa palmaray taray chumal tokan sila COVID sa tuwaw o karay-ray na watch panlen ni silisap hain sampungan September raya katriyay sa kayo. Nintuan taman sansal me puweki kasantuwa chaw yawta kaunta ng mga Office and Social Security kan kanana pachawan ang palian ebesan COVID-19 task force lisan maranirailakan ngayon coach kita pachawanale imoy sampong te Social Security palian ebesan task force and kapcha sangan kabinsalet te sumauta mayaman naman narangas sa palman kita jungalan ki o palian task force and Enpil kakwewe ang chok-chokan. Narangas pukat ko na ang yang kachki, tapachawan, tokan silasin, and COVID sa tuwa. Presidente na President Pachawan kawait ki, ebesan COVID sa tuwa task force, and Pachawan wewe ang panyanal, o social affairs, ang uyawitan tarupekan koros meanan,
Ong railakan me socha kaknyang coach kita baca wanale. Tokan silasil. What? Karapokan me alata aray socha kaknyang coach ki. Te baca wanale tokan silasil what? Oran nansiyang pataro bukat and pong o weber. Nan kasampiang tatakot President Pilkamangaki Right Valiant Everson Task Force can update the report ang President Muran Wikriyaw Koros ang tama parata ang tokan sila COVID-19 saktuwa. Valiant Everson Pianyo biltaw lang kasalita may person limay saklima ang John Wayne Everson may kachkiyar te bacawaner tokan sila COVID-19 saktuwa. Person silu laut isang week na piero o person wana isak silu na ale tok up sa itong tsaka na kaila tokan sila si watch. Paitan kamatangan may riyagot niya isa kayo. Paitan kamatang ka ng kawapanranan may celebration day o yet tuwan paitakan ang kamatangan basketball, little league, baseball, softball, niya ko sa isakwano o isagaso. Niya ko sa isakwano ang kamatangan little league, baseball, tayakuyo. Komat uwang tiebreakers, yet paitakan, komat, palagitang silo, o tiebreaker, tang isak tayo. Kamatangan niya ko sa isakwano ang waloli, yakuyo ang pailaw, softball, li, and nachuwang lian nat na paita tang kanay saklima ni isakayo. Kamatangang raylo lakan kachiwang kolonya, kachi ay saklima kolonya saro. Niya ko sa isakwano kamatangan basketball, walang sakas o walang makil. Sakas na paita tang kanay saklima ni wanay saktuwaw. Kamatang nanpungan kabngamarami o natch. Walang natch na paita tang kanya limay saktuwaw ni kay sapriyaw. Niya ko sa isagaso kamatangan yak yung boy chikuchuk. Kolonya wang kolonya na paita tang kanya isakayo ni eo. Niya ko sa isagaso ang right iyakan basketball. Makaluwang natch na paita tang kanisisak limaw ni isak silo. Kamatong nanpungan liyan o kolonya. Liyan na paita. O paita chay kan pilkan pachawan sansalan sa umepan pileleto. Nan sapal na chay retyon ponte. Parayawan sapal na chay nungan ranwach. Palinakin pachawan na pali tokan silasil. And Wunian kapinsaleta sa mga COVID-19 saktuwa. Men pachawan sa karakuway tokan. May rayla ramasakan. Nakakayang coach kita bacawan nale. Tokan silan kabinsaleta sa mga COVID-19 saktuaw. Sam pare sa kwalu bacota. Oan bacawan sansan may railiyakan melseyan. So tsaka kayang coach kita bacawan nale. Tokan silasil watch. Tokan silan kabinsaleta sa mga COVID-19 saktuaw watch. Ken bacota public health pay o it is Spencer Colonia. Panian publical kun pacawan bestak lakwalun mensang let labi mami sauce sang niat lenialam koros memenian coach kita pacawan to kan silas len kabinsalet te soma COVID-19 sakwa panananaw te tataroko mon to ka pan pacota to kan silas len kabinsalet te soma COVID-19 sakwa wat kun miaw nipa on pacawan sansal meranot kita isang man komuniriya. Yung gunian maternal vaccine o yung Johnson & Johnson. Ang maternal vaccine kung pachota pakriyanan oren rami sa kwanunan punga o Johnson & Johnson kung pachota pakiyucha. Sang nikawaitan banyan US Central for Disease Control gunian sila kabinsalete sa mga COVID-19 saktuaw so chakapar o apal pararabat pacho ni percent wise saktayo poncheo. Nanrobot na kumpachota sa Ampalian County State Vaccine Administration kasalita. Meleleta niya ako sa isa kwalo reagriya sa kayo. Iray na karasan doon kaikan magatkiya tagachamayar kamanslasin. And kaminsalete sa mga COVID-19 saktuaw. Ang materna kanyang antok iray na ranas. Nen tuwa buko wanaman may pagpacha ni President may saksilo karanyang antok sa kantos.
Iraila ramas wali kagtabu kaya tuaman may pacho. Ni person paisa ko iraila kan may pachkiyat katachawaner. Tokan sila chansan. O materna iraila ramas nan kagtabu kaya isiyakan may pacho ni person may saklimang. Ranwat phone pay pachin supplement kay unian materna. Lima ko triya sa kwalo o unian chansan. Walau isi sakay. Kain saklan sa kulmachay rangat chay masanlangan ponpe umalangal. Tan petpecha ni piche ponchiya kulakwalo. Minutes li sakay naman isang ulal. Tan petpecha ni pichiya ponchiya kulakriya. Minutes li saktuwa tawli muray sawas. Oe umalangal tan petpecha ni piche ponchiya. Kulakusu minute tawli ni sauche. Rangat chang tan petpecha nan pungan paliyay. Ninat is the mouth and I suck look na pan patratan the pitch luled the mouth pan tabakin o pan kat niya kachaw o ngalan na saukot. Ni sauching lan ni alan ang pan patratan ang pungan kaliyay ro palikapi. Ninatay sak lemao ilok na pan patracho. Ni pitch luled tayo pan tabakin o pan kat niya marmaratan kachaw. O ngalan sapot. Ran kaulo plan ran saraw yang pampat pacho. Nan pungan palmasaw palyabang ninat limaw lalisak loklikan tayo na pampat pacho ni pitsilulan tayo. Pantabakan yang marmarakan kacho. Walang namran ayo pacho ni dagrawali sa kwano. Walang namran ranwat pacho ni dagrisi sa kiso. Wan kacho namuratin ang ray ranawari isak tayo pacho. Ni insis sara ponchisak tayo. Wan kachaw na muratin ang sampung watch. Pacha ni insis 1 ponchisak 1. Tuan pay planar sang kachpin klakono minich pesa kayo. Ni sauchi ko ban prong sa law kachpin. Klakono minich riyasa kayo ni may saman lakap. Ngayon ko yung matyakan autapan sa kalmachay rongan ramwat. Kalanganan ko pran koras o kasalilya.